Lah ada make game online le ku gengku. Ya akhir bah tompes jadi pada apa? Mak ah? Kalau pada bisnis enjan menjanjikan lai kalako. Hari mon baharia buat majoria bakal oleh dah iya. Ya pak ike berburu jadi pesan. Ya pak tada lah angar poleh. Eki, Jaipun Ki Hashim Dimin Ki Hashim Zaini ada bu, tekuni satu bidang maka itu akan menjadi maisyah bagi kalian. Kan itu aja. Jadi mungkin lihat di tukang jahit lepas sepak tukang jahit. Bila ngucap mari repu selasa lepas mari. Engki, benih repu tahun datang dengan. Tekuni satu bidang maka itu akan menjadi maisyah bagi kalian. Wes, lebar berapa menit YouTuber? 50. Apa wan puk? Kok tanya ke YouTuber, kok aja tanya ke banyak. Oleh sekat, oleh sekat menit lagi. Hah? Telepon lo? Cuma apa pun aku? Cuma akhirat. Berarti jam itu berarti jangan gue lagi jam itu bukan jam dinding, bukan jam tangan, tapi jam itu ternyata suasana hati. Cak lo lesek. Sekat pakai telepon lo kan suasana hati jadi gersang hati ya. Kon selanjutnya bapak ibu si bedai gak dinto mungkin ajunan gak dinto beni wali murid kepi dari luar duman keaman tegi stikal maki beni wali murid kanto kula berde si pentana tolong ke panjenengan sekitar kanto kan berarti perjuangan. Masjid perjuangan di keperjuangan. Wah, saya nggak gigi minta tolong antara masjid dan madrasah ini setong. Beni pahapesan. Masjid ini ngamalaki ilmu, na nyari ilmu na ning madrasah. Seninggal. Detik mari nyari ilmu, saya kasa pas pakai masjid. Ya cok mikir kotor cok bangun, pungkar woi. Apa tak iya ke? Masjid kancing, mai kancing je endin umum, endin dikan ni kan, annal masajid lillah, masjid ni keduna Allah, bani keduna tamir masjid. Mangkan mun akemi ningi masjid, jamit ke takmir, petodus ke Allah, majar. Hari bini terminal majar, masjid tak majar. Gratis. Maaf Ki, masjid itu dibangun untuk orang yang sholat. Maka ketika ada kegiatan yang mengganggu orang sholat di masjid tidak boleh. Karena dibangun untuk sholat. Jadi biar mana kami berempat ini terminal 2.000 umpama. 2.000 ya. Tapi kan terminal. Arya telem Allah 5.000. Seret. Sepuluh. Ingat masjid di kamar ni saya kiri jalan guru saya beda rotinah beda napan. Lah guru maaf ke, make pengelola orang soki, tapi guru annal masajid lillah. Masjid ini keduna Allah, tetap kita. Mun guru tak bisa bener. Kudu toron waktu ketemu keluar. Mun tak mau keluar, ayo salat sunat. Tahiyatul masjid karena ni kabar bu dibangun untuk orang yang ibadah. Jadi gila, paham nggih? Nah, anapa kalimat tening dalam Al-Quran mak beni innama yu'ammiru masajidallah. Tapi justru kalimat innama ya'muru masajidallah. Mun ammaro yu'ammiru ni kata ulama kak dinto abangun fisik. Jadi mun innama yu'ammiru berarti tungteng dengan fisik. Tapi bedi itu yang dimaksud innama ya'muru. Ya'muru itu artinya imaratul masajid. Apa imaratul masajid? Ni kebeni bangunan sepadang. Ni kemagi bangun dengan ni kejadul kan jadul le. Buni ngasih ni kan jadul. Ini kita tak padang ke Allah. Sepadang na mana? Eki kat dia solat sedalam. Tidak remenak kan nak mulai kini ajarin solat. Justru sejan gula ajarin solat di dalam nak kan nikah. Mun nak kena geni letak bagi ke masjid siapa sih ngisik nak laku di masjid masa ada ente pensiunan melon
Biya jen sape. Coba di Mekah Madinah, gini-gini le sambi. Teti solat berjamaah ka saposak malolo. Kenceng. Kan gula lamator gula. Panapa ka ento kudu melalui disiplin latihan. Mun tak latihan tak bisa ke. Sabar guru beni bim salabim, sabar geng banyak pengalaman. Sepo-sepo ni ka mangken, ni ka beni geng tak ato kare laki bini, geng lelesoh. Lesuh atau karamarolo. Jadi sudah bisa menahan diri. Mangkana tak langkong. Pak alemin sedang udah. Saya ulang. Pak alemin sedang udah. Pakun mun kamuljeun, pakun muljeun sepo-sepo. Kenapa? Karena sepo-sepo kentor lebih banyak pengalaman. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan tetap dimiliki sepo-sepo walaupun dan kasat mata cura aliman sedang udah pakun aliman pakun bagusan sesepo. Jadi kak dito innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesedika guru ni ka ya'muru bani yu'amiru. Jadi kak dito salat berjamaah kiring terutama. Oh mano ningga santren roman men nikinian men ni kebada. Jadi boleh kadang ereb bagus. Mondok nak, mau mondok nak, kan itu? Mudaran ya, mudaran. Bangun nak, mau mondok nak? Iya, kok dari mana? Dari Surabaya. Mau mondok di mana? Ke Muslim. Tahu sama ke Muslim? Enggak, ereb babi gula. Abu banyak ni gini Roman. Wi gula letor kadang lah kemi. Buni kun kotoran ya akemi. Ya mah, you persen. Jadi yang niat latihan nih kak. Bersen, mayu. Hari yang ngabdi ke Allah, tak ngabdi ke pengasuh. Ngabdi ke masjid berarti ngabdi ke Allah. Tuhar bismillah, latihan, segek lagi, melekuk lakuk jan nyaman. Pada benar kami guru ke, guru mon kik ni, pacu, boju kami bo, jabah buka, salah, boju kami, yo, dana, sambil ke jeding, buka, ayo kami, karu, mon tak tetemu ban jeding, tak kami gua lakuk. Geng mun cukup mebo buka cer. Cukup mebo buka cer. Ku laku korla tetemu ben kajur. Lepas korla ngatep deh sred. Ndak pun kok. Punten mun gula punten. Karena gula mulai lambat baca teng bon apa nih teng. Cak kami pun teng bon apa. Pemasok ke jeding. Buka. Pura kami. Dia ternyata iyo yakin tak betul. Anu ding duang betul buka. Kadang gula mun bah jeding bah bedeneng yamper sini kagu. Yamper bah beden jeding sini kagu. Pahitan tak betul mun bedeneng bentai luar. Kadang keluar gula bah nyari jeding sini gamas sini bah majar. Karena faktor kebiasaan. Coba puteran biang. Kebiasaan. Kini kap paling lempeng gini, paling jujur gini kan. Kini pun diajari lecek modal lecek terus tuh. Bang ucap, kaboleh tanda. Udah tamu ini, kaboleh tanda. Kaboleh. Lagu di kamu tahu kaboleh tanda. Di budin tamu bang ucap, beda bapan, beda kisoro kaboleh tanda. Guru anu guru mungkin kene, jujur. Kamu anu ada. Jarang ni kepada sinyal lah ni. Ni sinyal yang guru. Coba panjenengan kan lambat sebelum lebur tahajud, acara tahajud kan kuya alarm. Pate tak sukses je. Dong. Laku mana menarum. Mulai seminggu ternyata ngecit, salah ngecit apa jang, Pak? Terus bojang. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebulan alarm lah tak peratu. Cukup tibi. Alarm. Panjenengan tahu nih apa definisi dosa itu? Kata Nabi dosa itu maha kafis sadar. Maha kafin nafas. Jadi dosa itu sesuatu yang menggelisahkan dalam hati. Itu alarm sebenarnya. Jadi mau mereka lakukan dosa. Mau netem muda. Asal. Mau netem muda. Hari-hari kok mau pakai seksa. Tapi cek reng kepepet. Terus Pak. Terus nomor 2. Lemulai anu Bon. Ya tengkan diberi kan tak hitam. Terus ini. Maka jabun Sayyidina Umar, saya ulang, jabun Sayyidina Umar,
Bila lah kelakuan ni, kalau kelakuan dosa le temu ban orang banyak, aro berarti le sekut.